van noi muntin le gamtina cheng ku ki chate zo se nila alam thu so asi somleng chenala ngai khom ki dingen ka hin lim chi ve tun tuni adinga ki gong thu so anasim khom taw hite thu so thumakai Kuki Chief Association KCACC porho henga het sa ale timna thilkhat asoting ne akiphin akitom alunghang bonbol umding ahi nanghon akiphin ho control ding na tiu chu nuizat umta ahi hezi chun asalai na so kha no ule press release PR na hin bol chu dikla do livin timna ahum kineje UKNA press release to akikal dai akiphin ding ne boina sem ding zo se UKNA in atosot ahi tu a nakiphin do ule iti ile nakiphin ding ham nam pi dinga zudas iskaron ho chunga bon imacha se ngam lo uwa akiphin mi pi ho control ding na tiu wang chu nuiza na umkhe zingi vun tol leba ki zep na sangin press release chu la do gang chal abin tutun pu paulen nal hau ki le bullet zamang hau ki ku klen ahung thon to ki thana pu paulen nal hau ki min party disbimple ke chu thupi a hi pon nammi pi te a thupi zo sa dan le nammi pi te ki ne na apal ke ding adai lo dan asai na ba na mi pi to thi chana ku ki te atuma ki bai hom na thei dinga pan la dinga a ki go ta zong asai pu paulen nal hau ki hat in lang hang san jingin lungneu na ding poi nammi pi te dingin gel na le mi pi te ding gel kho na zala BJP in party a kona no do na na hin nei kha zong le na nammi pi te na chi na chana ka zui jing dio dop sanga na jing ding hi tu ni kho ana sei do ho hi hoya nem cha ki pen ne aloi hon asei ngam ta di ham azi chu ama ho chu ei thei te to sondia ku ki te nam sunga ahitai ve Kuki chapa chanu I hivin koi chu atom be a se khen le le thei chu I po ve so pi khat thisan khat hi ve hi zong le in me ki kai thang te ni alem khaw te in ga ven lang alol ki tan pa hi ngursang nur sana te in ga be ki tim hano aban ki sei be le la se khel the hi zi chun hil chet be ngai lovin mo het thim jing thlonin Office of the Committee on Tribal Unity COTU Sadar Hills Kangpopi District Administrative Office Kangpopi District Headquarter COTU Makai na Kangpopi District CSO Tribe NP House Salam Kai Cheng Popular Government Thua Kithulhut na Zanhi ni Simgup February 2026 ni Hojun COTU Makai na Sadar Hills Kangpopi District Civil Society Organization Tribe MP Hausa Haulam Kai Chengdo Manipur Popular Government Kisim na Kuki Zo MLA ho azaw na chunga mipi lungkim lo ze a ki ho khom na ananejun anoiza chenghi kilol na ananejun hi akhat na Sadar Hills Kangpopi District Kuki Zo nammi pi ten meite gal hungki patna pat tu ni chan ge za kilung khat ta a separate administration movement akito sot jing to kilhana nampi lungtu mo so hi to ka ipidin mun hi zong le popular government zong le lungthalowa kilung khat ta a movement ki gp jing jing ding a hi ani na achi sa ni sim som thum December 2025 ni khu a COTU Makai na district sunga kiloi khom na zo si kilung to ta a Manipur Popular Government gisim na Kuki Zo MLA so hola pangthei lo dinga kilol na aneki neila ritana akipon lo na le kilol na KZC koma aneki pilu chu avelin reaffirm akibol kinin makho a hichi chungchang hi lungthuthum UPF KNO MLA KZC ho mo pona ahitin ki phatsa na akinezin ahi athum na nampi political demand separate administration law hinna galzo na to ka se a Kuki Zo buffer zone hi tinle ha tho a kibeng jing ding ahi Committee on Tribal Unity COTU Sadar Hills Kangpopi District Date 27 January 2026 Jingzongchun ke songlong ahal hatawe abanin MLA ho atam zowang MLA ho atam zon po na ahin nei tan ki pa hle ahin MLA ho la zuda an ta azin thogim gen thei tho khalo e ho SA demandal na kajana gapa deputy CM ahung hi lo tai deputy CM ahi kyo hilowa kugiten SA idal oju chemit na din mei lei to kuki ki ho thei sa te ding kugite Manipur a ko na pot sa lo te ding ahung ki pan gutai hechi kachana gapa ki mancha na hi majority mei te lunghol na a central leaders ho ki chipna plan ahi ti azong he thei ahi acham lamta a sei din UT with legislature de zosin hichi kachana gapa hi welcome bol lo hel be ding ahi chikimte ogin lamka khupi sunga bonbol ho hinga tim na le hesa na insona pasal zo se tu zan le lamka khupi sunga boina isim diu ahi
inam pi dinga juda iskarot ngursang norsanate elem khalte nimcha kip gen ho chengsin haina lekha api taka asiba boina kisim jing ding ahitai opi sunga chochi chawai ki bozing ding ahitai heze chun pasal zosin gopal hin ki po che ovin anei lo hon ki cho ovin lang marble changle sailu changjong ningzet nin hin ki po ovin ter gas hin ka police ho nu chang ikap ke diu ahi amit chang ule ahatu u ikap pa ala ala diu ahi Kuki volunteers me hang san haulim na khat na ngai kho mohiti ibola hi change ya thu umta a pu ps hau kiple pu thanglen pau pu than lo ham ibola kineppi umta uk ne te hung pau po lo lai uham ibola thingnoi organization jo sin meithal a hin do pan lo lai ham moi rang change tum ke dinga ki go sadima umjing ka hi ve ibola nei so lo uham sipai le police ho ki cha dot dot ding ka hi po ve ka ki ne ppn u ukna te hung ki pan loi jun na bek diu ke ho kom na ve na hung ki pat lo ule ki ho ki pan ding ka hi ta ve The Kangui post hilchetna tuni nisim sagi February 2026 ni khov social media hung viral 17 motbong bank spot closing ceremony a chief guest pu dikho mau hornbill deputy cm hungna a phaicham meitei commando hon escort ahin bol ve kiti chu bolle bal nei lo adi lo hung ki so ahi ti hilchetna ka hin nei ahi tuni chun ke mata zong a he chen dingin ka chen imazo se gu thima ka khol ahin ko ki zo cha te galmi meitei police ahung pon ahin security hi CRPF le eho KPI district police ho ahung ovin chuzong le ke mata in pu di kho koma reconciliation le meitei kuki peace na ding thu na sei thei loading ahin kuki naga ki ka a ki he hial na lo na dinga chule chamdela tribe khat hi na a dil kho na sei zo ding ahi ti a tip na ki nei to hlonin aman jong a sei jin chule Kangui tu lamka ki zot mat na lampi ki khathu hi agang thei pe na solve ka bolding ahi ati heze chun mu chet lo he chet lo thu ho hi mi pi lung sunga sugen thei tapoti thudi thu ta zo in kilam kai zo taute ti a tem na le taw na ka hin nei jin hi keima lun minlal singh sit president thado in pi shn zt secretary COTU kp admin inbox Center in so group ho het bo a ahin man pe diu hi German in mi pi no che you see mo po na nei status a nemcha in deputy cm ala adem pem pa chun mi pi kho hello democratic form of agitation a kipin ho chu arms ki poison avoid in gari zong lamhlanga asat hla pi in ahi adol ta chu ama a support de pen ahin apa poi ati zong le bombol ho ola a ho pi a anga sa di dol ahin deputy cm zama pang ahi ti akiche sel tai tu chung wang hi president rule inung ko lut lo over Yumnam Himchan Ministry Government hi isu thu lo ule akichai hi tawi himle thal manga ai ki that lo diu min pen tu ya ai zi li diu hetai i khunu kinungu lo dinga ai bol go du hetai gamthe nam ngai lo ta i ule pan phate a i tha la lo ule akichai ding hi tawi Kuki Daily News admin Date 7 February 2026, Eastern Naga People Organization ENPO ho lamkai na a Frontier Nagaland State Adeluchu amudiu ahitai imazo se su tu bahitai Central Government in ENPO lamkai ho koma demand na boluhi nga doon lang dangka 20 crores na pinavingi ti a anale mule ENPO hon cross somni chu imadi katipove State bo ka dei zu ahi ti a apan cha hi elew kita na neiza thilbol chu lo thingtai ding ahi ku ki te lam kai howang cross som iti zong lew ki zaman ponte hi chu abe sa ucho gam lei set ngai lo te i hi naw ki modo ahi namdang ten lei set hi kanu ahi tin angai lu uvin aze chu lei set hi ikihin so na ahi chule Central Government in zong koite chen sum adeiza koite chen gam lei set angai lun ham ahead nu ahi gam tum inei ting le sum chu a umsa akimusa ahi ti chu midang te hlo a cheng ahi kuki lamkai hon gam leisit sanga khaveiza sum tampi amu leu ki pa jeng acha te atu te khunung ding gel thei ding lamkai inei lo zu kuki chaten thingthang agin Chagan khovei akineppi kitichukitho dan ahitai Kanam miteho tu chungbe gamle nam in SA with UT ithumuhi kimute te tante mi heza kithia kisukha a kigenthaya khole beng gamtampi munnom ta munhai ta hung ki da thata buffer zone zong government in ASMP uwa kineita itile mumala mangdo kitabang hikina hitam
Politician leaders ho to say le anapan now is a inamule apanay abol ho yuvi gamle nam ngai lumongmong ahibi akitep now le aseju azui te na vti a ikipa ke ule tu a galmi to pangkhom kinuhita kuki NP administration tu kumhum hai che intin chule lam kai ho jong qualified leaders quality nei mongmong le gamle nam ngai lumongmong kinai tan te ti a ikinep le abeb a kho che kinai kit lamkai hiza kisel le thudi thuta se ngamlo bol ngamlo constitution le resolution gp ngamlo le gp thailo resolution simdan hello ama phachom na ding bo ki gel gamle nammi pi chule nam sipai ho zo se phachom na ding gel umlo iti chen pi hiti a hi hin kho iman jing na alai diu ham kanam mi pi te ho tu jung popular government sim na dinga chi ho umdan neu khat Paulin Lalhaukip Saikot Constituency MLA Zonghi Deputy CM dia Azolu Ahin KNO UPF KZC CSO Hoto Kiho Nazia Popular Government Sim na Azawlo Ahi Len Zamang Haukip Zong Cabinet Minister dinga Azolu Ahi Ahin Namipi Public Dingel nan Popular Government Sim na Anazawlo Ahi Ahi le Nemcha LM Khaute Ngursang Lulhin Ipi Agelwa Anampiu lunghan na dia Popular Government Sim na dinga Cabinet Minister Akila U Ahidem Patien Kigel o Henlang resignation Abol Uva Pa Hiloham Haukip Brothers Cookie MLS Paulin Lar Haukip and Let Zangam Haukip stand frame and separate administration demand Izakahi anay khat umaahi EPP akoy in say them say hat lungjing kisakhe zong lewhen imazo se hi anay pale abay hom pathin ahi bovin ahi iboy naw zong hi banoi ahi in banoi za umzo sele asunga umzo se zong hi aboncha a pathina ahi bovi mipin banoi za adei pen athi pingam chu leise na bol theina zo se le na house na zo se hi ahi ama wang hi jo zo se hi ile tha alo uwa ahi le itina ma zong le vangam ki lut thailo ding ahi tu a ibo zo seo zong he gen theina so beina dinga mi pin pan kila ahi hitabong ma chun mi pin pathen ho ina ti san so le kap levin pathen ki bel hal lang hi le lo thin na inei diu ahi chutia chu ibol ting ole pathenin acha te de le ngai chu in petavin te hi chi hi ke mata sandol ahi tu a boina mepi zong hi makho nup na ding de je a ki boy ahi idinga tu ni a MLA thum ho Zapi chunga si lungmol na hiu hitam vevin pathenin thil zo se abol theize adun do sa zong alamang theizin apu do sa zong abot do theizi mihem ne kichat ta lo uzong le na sempa pathen be kichawo seidi tampi zong le hi chan hin chai tangi khakipa e keima ki kim haukim sisipur thuso hi chan chun akichai tai thuso abana anangai khom ki dingen ka hin lem che we thuso hin ngai zo se na bon chavin stay safe and stay blessed